Operation Sindhu ni jamano MP rang dungtang tang asong rangana wenangi Pakistani bobodol rang na chakako parakegen. Hubert Rosario Rama Gatalko da alo oprake onangaha. Riboy District ni KHADC check gate ko Spatani Japangko Deputy Commissioner Talataha. Shillong ni aako amirangoni ko Pulchina gata Laban Mauprem ni MDC Kishulaichi Chief Minister ko didiangha. Asong dambungaw na JDU ni MP Sanjay Kumar Jachi gapan MP rangko rumdalangenga. Indonesia, Malaysia, Republic of Korea, Japan, aro Singapore asong rangona wenangi bobuldo rangko maikai warachakna nanga skion anggen aro parakanggen ane New Delhi ni rechakatani somayo MP ja aganaha. Adita Sarrangas Kang Yudu Antidam Jekon Barabazar ane mga ya Antidamona Chief Minister Conrad K. Sangma aro Deputy Chief Minister Preston Tensong Maang wenne niyangaha. Wandaken Antidam ko namdapatani kamrang ko ba nagkaha. Namdapat na gata kroksa koros rangko jakhalanggen ane sorkari kuratsakaha. Andak mteng somayon politics katlengasa aro yarang gumukan election na dakingasa ane Voice of People's Party VPP ni matnangaha. Wamak ni matnangani katarango pangchake VPP Dolan District Council election na mangmangsaan Yudu ba Barabazaro na wenangaha aro yana agre mamang ba dongjaha ane Tourism ni Minister Paul Lingdo warachake aganaha. Namdabat na gatade Nangganirangko winananggen aro weneni nananggen aneba Tourism Minister agan chakaha. Meghalaya sorkari ni AAO armirang dongchakkenga wamakni dongchakkengpa aako sorkari na pakwateon plani bidengo Laban Mauprem constituency ni MDC Rikishulai da alo Chief Minister Conrad K. Sangma ko gronge chanchirmangaha. Mizoram Aizoloba military rang ni dongchakkengpa aako Union Home Minister Amit Shah ni Mukhango wateon plagataan Meghalaya Shillongo armirang ni dongchakkengpa aakoba wateon puchina gata apsan jakukon deibo ni Chief Minister Conrad K. Sangma ko didiangaha. Laban Garrison Ground ko daodapit armirang khangye jakhalinga andiba ya ako adokni chadamberang na khalchakram biak ko tharina nanggen ani shulai aganaha. Mukhangchi namgani ko rabana jakudi ani khamrango Japangonin jakon pagin ane MDC Shulai kadungataha. Undihar Riboyo dongpa Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ni check gate ko Spatahani gman Riboy District Administration ni kosako KHADC ni executive member rang matnangaha aro Spatani Japangko thalachina gata didiangaha. Check gate ko niyamo pangchakkesa Spataha indiba KHADC ni kosako mukchep naungja ane DC Abilash Baranwal thalataha. KHADC ni onggaman niyam tangon National Highway o mamung check gate rangko don naman jawa ane point doko janap gaman ko ba DC dengtang mancha wamangna thalate onangaha. Changbri gapa Samad Bharat Conclave ko Guwahati Palacio Hotelo ngataha. Conclave Esect Meghalaya pakramangaha. West Gente Hills ni Lamuro Secondary School Shangpungo Poreng Suchiangan Electronics and Hardware Sector nambat kapaw ni Best Vocational Trainer Award ko manba ha. Meghalaya dokni Damchi School Vocational Training School rangoni ko siokon uni bumchepani aro changasapani gunrangan ya award ko una onaha. Sa lak sotsku getamchi tari gepa kilometer sa point itamong gepa Hubert Rosario Ramako Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangmachi oprake onangaha. Yaramaan West Gente Hills Mukas Wano donggepa ramao nga. Hubert Acupressure Center ona ria duwanio altobatat nagata muksonganio yarama gatal ko tariaha. Yana agreba basis nirangni gisebon crore hajalbri tangka paisarangko tengtang road project rang na sorkarion ataha. Sanabanani akbarangko namdabat nagataba sungonoko jakhalrong biwal samrangko jakhalachi takchak na neba sorkari muksonginga. India sunggemukoni Mizoram dokan fully literate state ni chanako manaha. Yakuborangko Union Minister of State for Education Jayant Chowdhury aro Mizoram ni Chief Minister Laldu Homa Mijalo parakataha. Mizoram dokan asunggemuk na namgapa jakuko de mesokaha ane Union Minister Jayant Chowdhury parakataha. Mizoram dokni chusukanina asungu puraskia ko radona dakchakahanina
Mizoram adokni mandirangko di metalan baksana makangchina mas kanirangko Union Education Minister Dharmendra Pradhan social media o parakataha. Menstrual Hygiene Management Program ko nungpo DSEO training holo bachingataha. Skulo porengpa mechik bisarangna mechikrangni jantiu nikengpa bewalni bidingo mukrakatna aroskio nagata yagatalgpa program ko abachingatenga. Ya program ko project Bala ni ngo Musoni aro Riboy District Administration apsan milie ngataha. Program ni somayo jakhalani bosturang ko ba swale nangjolaha. Janti nikani somayo bostu ko Bri jakhalna koros amjagen chimoba jakal thai na mangpa chorangko plak student rangna magbarangna aro ski gbarangna ski onangjolaha. Programona Riboyni DC Abilash Baranwal kon mungsungpa sokapana kamataha aro dengtang schoolni ski gbarang bakrmangtokaha. Meghalaya tokona railgari bani bidingo janapon darangni namnaka andengtang inga aro jajanirang nakatinga. Ajauna bosturangko banio korosrangko urukatnade railgari ko nanggen ni namnaki Jante Hills ni Kasi Students Union ni Secretary Kacham Albinus Lamurang aganaha. Andiba gepenjat rangi adokona naptra baani bidingode kenchakeba wa janapaha. State level inter-school athletic meet hazagani korukpunga ko Nihu campus size ko ngatinga. Under 16 no javelin go susaaniyo T sami marakan chegapaungi gold medal ko manaha. Bulsi hazagani koruk Brio West Jante Hills ni saksa 1 kisai per 1 meter koruk chet point sodok priong javelin ko tangate chegabang aha andiba ya chango marakan meter korachi sa point korachi chetong play javelin ko tangat ka aha daudapet yan chilbatte tanggapa nginga Miss T Sami Marakan Meghalaya athletic circuit ko mukangchi ra do nagapa nginga unigman mukangchina ukonam bate tharigen ani state level inter school athletic meet to khadungataha tani kobrang yasan khatam sengwa sakan tigumtala